Ancha munasqa wawmasí imasumaq waqmantaki escuela sabática qhishwa simipi tuparillanchista. Wawmasí ñawpaqtara hasuykusun yayanchisman mañakuy chawpinta maypichus tarikushanchis. Ancha munakuq yayay hanaq pachapi tiyaq imasumaqtaki horas waqmantaki sumaq simiykita ki escuela sabática nisqata yayay ñawinchaykusaqku. Yanapaykuwayku Santo Espíritu atinikiwan ki sumaq simiykita mas tarikunaykupaq. Chayta waqarikamuyku sapallan Jesucristo churiyki sutinpi hinataq kachu. Wawmasí imasumaqta qawarishanchis ki escuela sabática nisqata kunantaq tarikushanchis kay Pisqa yachachiypiña, lección número 5. Umachayninpi nin, la buena noticia del juicio. Juiciomanta wawmasí qhawarisun. Ichaqa, mana allin juiciomantachu. Allin juiciomanta. Imaraykuchus wawmasí chay juiciopi atipasun. Jesucristo chawpinta. Chayrayku wawmasí ki estudio nisqapi qhawarishasun imarayku yayanchispaq simin yachachikun juiciomanta iman chaykunata. Texto central ki semana ukupi kasharqan wawmasí ñawinchananchispaq haqay Apocalipsis qillqapi chunka tawayuq t'aqayninpi capítulo 14 yupaynintaq qanchis versículo 7 ajinata nin wawmasí kunkayuqtataq nirqan Diosta manchakuychis payta yupaychaychis Juzgana p'unchaymi chayarqamunña yupaychaychis Diosta paymi hanaq pachatapas kay pachatapas lamar quchatapis pukyukunatapis kamaqqa nispa. Wawmasí wayqiypanay imata kaypi tarinchis kay ñawpaq ángel nisqa primer ángel hatun kunkawan wawmasí waqharikushan ki hallp'a pachapi runakunata juzgana p'unchaymi chayarqamunña nispa el día del juicio qanta purikushawaq imaraykutaq ki ángel juiciomanta rimashan ima clase juicion wawmasí allinchu chay juiciomanta rimay mana allinchu. Iñaq masini musayqa juicio chawpintan wawmasí ki hallp'a pacha mana allin tukukapunqa mana allin runakuna thunisqa kanqa ichaqa pikunachus haqay allin willakuypi evangelio eterno nisqapi iñirqanchis kasukurqanchis qispisqa kasun atipasunmi chay juicio nisqapi wawmasí. Chayrayku nishanchis buena noticia. Hinalla kanqa juicio pikunachus haqay evangelio nisqata chaskirikuqkunaqa atipasunmi wawmasí. Chayrayku domingo p'unchaypi umachayninpi nishan la importancia allinchu manachu chaninchu manachu chay juicio. Ari wawmasí imarayku chanin chayta estaban sutinchaykunanchispaq puririsun haqay salmista David qillqanman Salmo 51 chayman puririsun wawmasí chaypi masumaqta ayparisun imaraykun kanan juicio atipasunchu manachu Dios chay juiciopi wawmasí khuyapaykuwasunchu manachu chaykunata masumaqta ki estudio nisqapi qhawarisun ki semana uhupi nin Salmo 51 yupaynintaq uqnin tawakama versículo 1 al 4 ajinata nin wawmasí Diosní ancha munakuqmi kanki khuyapayakuway ancha khuyapayakuqmi kanki imanishan David Diosninchikqa munakuqmi khuyapayakuqmi wawmasí chaypi kashan secreto juicio p'unchaypaq huchalikusqaykunata pichaykuway
llapallanta mana allin kaqniyta maqlliykuway, huchaymanta ch'uyanchaykuway nishan David. Nuqaqa riqsikunin mana kasukusqaykunata, nuqaqa huchallaripunin huchalikusqayta riqsikuni, qan kontrallapunin huchalikuni, qan kontrapunin millakusqaykita ruwani, huchachawasqaykiqa chaninpunin, husgawasqaykiqa chaninpunin. Masi, David kaypi nisha. Ichaqa Dios husgawanqa chaninta, huchachawanqa chaninmanta. Ichaqa Diosninchisqa masi kuyapayakuq, munakuq. Chayrayku huishumanta yayanchispaq siminqa riman, huishu p'unchaymanta. Imaraykuchus huchasapa kanchis, pantaq kanchis, urmaq kanchis. Ichaqa chay huishu p'unchaypi masi, Diosninchisqa huishuta churanqa chaninta. Ipikunachus evangelio nisqapi iñinchis, atipasunmi chay huishu p'unchaypi masi. Chiraykun buena noticia mana llakikunanchispaqchu. Pikunapaq kanqa llakikuy p'unchay, pikunachus mana chaskikunkuchu chay ñawpaq ángel willakuyninta, el evangelio eterno. Paykunapaq masi, pikunachus chaskikuqkunapaqqa mana. Chayrayku chaninpunin masi huishu kananqa. Yayanchispaq simin yachachin chaykunamanta. Chaytawan astawan sutinchananchispaq imina chawpintan huishu kanqa masi, ayparinanchispaq lunes p'unchaypi nin misericordia y juicio de Dios. Hinaña kanqa juicio masi, chay juiciopin masi Diospaq kuyapaykuyninta rikusun, tarisun, aypasun. Chaytan puririswa masi haqay Apocalipsis qillqallamanta faqmanta kutirisun ishkay chunka t'aqayninpi, capítulo 20. Haqay Apocalipsis qillqama waqmanta purillasunta, capítulo 20 ishkay chunka t'aqayninpi. Yupaynintaq chunka ishkiyniyuq versículo 12. Kaypi masi juiciumanta rimasha, uyarimuy ajinata nin. Chaymantataq wañusqankumanta kawsarimpuqkunata rikurqani, hatunkunatapis huch'uykunatapis Diospa ñawpaqinpi sayashaqta. Hinamantataq librukuna kicharikusqa karqan, waq librupis kicharisqallataq karqan. Chaymi kawsay libro. Imata kaypi tarishan? Juan rikushan? Wañuqkuna huch'uymanta hatunkunaman kawsarimpurqanku, librukuna kicharikurqa. Karqanmi nin uq libro, kawsay libro, libro de la vida. Chaymanta rimashan mas ima sumaqta. Hanaq pachapi kan librukuna, ashka librukuna. Uq sutinmi kan libro de la vida. Kaypi nishan kawsay libro. Wañusqankumanta kawsarimpuqkunaqa imatachus ruwasqankuman hinan juzgasqa karqanku, librukunapi qillqasqa kasqanman hina. Masi, kaypi sutinchashan yanchispaq simi. Ari juicio kanqa. Chay juiciopin librukuna kicharisqa kanqa. Chayman hinan masi manusqa tarikusun, tapurikusqa. Imachus qillqasqa kashan librukunapi chayman hina. Ichaqa Diosninchisqa chaninmi. Mana chaninchu. Mana ki hallp'apachapi juezkuna hinachu. Allin juez. Ichaqa qanta purikushaq. Ichaqa ruwasqayqa mana allinchu masi. Chayrayku nimushayki.
secreto wamasi kashan chi juiciupi atipananchispaq. Sutinchis kanan chi kawsay librupi, libro de la vida. Chiman hina juzgasqa kananchispaq. Chi libro de la vida qillqa libro, chipi kashan kawsay libro. Chipichu sutinchis kashan chiqa wamasi atipasunmi. Hayk'aqtaq sutiyki chi kawsay librupi hayku. Maypachachus iñinchis, kasukunchis, chaskikunchis allin willakuyta, el evangelio eterno. Oh wamasi, kashanmi esperanza atipananchispaq chi juiciopi. Chirayku kunan Dios astawan qhawarichiwasun waq qillqakunapi. Iminan kanqa chi juicio, pikunan tarikunqa. Chaykunata astawan wamasi sutinchaynanchispa. Puririsun haqay Daniel qillqaman. Martes p'unchaypi umachayninpi nin una escena magnífica. Imata Daniel rikurqan wamasi waq profeta haqay ñawpa timpupi Antiguo Testamento. Chaypi wamasi juiciomanta. Chaypaq puririsun qanña wamasi juntasqa t'aqata kan qhawarinki ñawinchanki. Todo el capítulo 7. Noqanchis kunan qhawarillasun wakin yupaykunallata. Versículo 9, 10 y 13. Esqun chunka kama y chunka 15 yupayninta. Libro de Daniel capítulo 7. Qanchis t'aqaynin esqun chunka yupayninpi y chunka 15 yupayninpi. Imata rikurqan Daniel uyarimi wamasi ajinatanin. Qhawashaqtiymi kamachikuy tiyanakunata churarqanku. Tiyanakuna uyarichiyta. Yuyaq runataq tiyaykurqan uqkuraq runa. El Padre. P'achanmi rit'ihina yuraq karqan. Uma chukchanpas yuraq millma hina karqan. Tiyananmi nina rawray karqan. Chaypa ruedankunapis rawrasaq ninan karqan. Imata rikushan kaypi Daniel. Yuyaq runata. Imina karqan rikch'ayni. Wamasi chukchanpis yuraq. Tiyananpis nina rawray hina. Nillanta. Paypa ñawpaqinmantan lluqsispan nina mayu phawarqan. Waranqanmi payta servirqanku. Mana yupay atiymi ñawpaqinpi sayarqanku. Juzgana tribunalmi qallarirqan. Qillqakunataq kicharisqa karqan. Wamasi tarillashanchistaq iminan Apocalipsispi qillqasqa kashan kikillantataq. Imata tarinchis? Trono, tiyanata. Tarinchis chaypi tiyashan yuyaq runa, el Padre, un anciano de días. Hinallataq tarishallanchistaq kaypi waranqanpi ñawpaqinman puririmushanku, sayashanku. Nillantaq juzgana tribunalmi qallarirqan, kicharikurqan. Y nillantaq qillqakunataq kicharisqa karqan. Librukuna imina Apocalipsis tarirqansqa kikillantataq. Chayta profeta Daniel rikusha. Ichaqa imatawan rikurqa. Chunka 15 yupayniman puririsun. Versículo 13. Tuta rikuriytan noqa qhawasharqani. Chayllamanmi runaq churinta hina rikurqani. Pitaq chay runaq churin, el Hijo del Hombre. Wamasi, Jesucristo. Paymi phuyu ukhupi hamusharqan. Paymi yuyaq runaman qayllaykurqan. Hinan yuyaq runaman asuykachirqanku. Wamasi wayqiypanay. Daniel ima sumaqta kayta qhawasharqan. Rikuyninpi, visión nisqapi. Chay yuyaq runata, kuraq runata, anciano de días. Rikusharqanta iminan waranqanpi angelkunaqa. Paypaq qayllanpi tarikusharqanku. Juicio tribunal qallarirqan. Librukuna kicharikurqan. Hinallataq tarisharqan. Runaq churinta hina, el Hijo del Hombre. Pay qayllanman chayaykamushaqta. Wamasi wayqiypanay. Chaymi chay juicio
hanaq pachapi ruwakunan kashan. Chaymantan rimashanki ñawpaq ángel nisqa wamasi. Ichaqa astawankita sutinchaykusun y ayparisun yayanchispaq simin hina. Miércoles p'unchaypi nin un vistazo al cielo. Mana Daniellachu kita rikurqa. Rikularqanta wamasi kikin apóstol Juan. Y astawankipi qhawarisun wamasi siminman hina, qillqanman hina. Libro de Apocalipsis, por eso waqmanta chi qillqaman wamasi tawat aqayninpi, capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4, tawat aqayninpi. Chaypi qhawarisun wamasi yupaynin ishkaymanta tawakama, versículo 2 al 4. Libro de Apocalipsis capítulo 4, versículo 2 al 4. Tawat aqaynin yupaynintaq ishkaymanta tawakama. Imata tarillasunta uyarimi wamasi aqnatanin yayanchispaq simin. Chay ratupachan Santo Espírituq atiyninpi kasharqani, hinaspan hanaq pachapi kamachikuy tiyana churasqata rikurqani. Waqmanta kipi Juanisllanta rikullarqaniltaqmi uq tiyanata, iminan Daniel rikurqan kikillantata uq tiyanata nisha rikurqani. Chay tiyanapin uq tiyashaqtawa. Mana ch'usaqchu tiyana kasharqa, tiyasqa. Daniel pipin tiyarirqan chay kuraq runa, el anciano de días nillanta. Chay tiyashaqtaq k'anchaq q'umir umiñawan ninaq ello umiñawan riqch'akuq k'anchashaq kasqa. Tiyanaq muyurinnintaq k'uychi hina kasqa, q'umir q'ispi umiñaman riqch'akuq k'anchashaq. Chay tiyanaq muyurininpitaq ishkay chunka tawayuq tiyanakunata rikurqani. Chaykunapitaq ishkay chunka tawayuq kuraq runakuna tiyashasqa yuraq p'achayuq quri kurunayuq. Wamasi kikillantataq apóstol Juan rikullasqata uq tiyanata, chay tiyanapi uq kuraq runa tiyasharqan, el Padre rikullasqataq waq tiyanakunata ishkay chunka 24 tronos, chaypi kuraq runakuna ancianos tiyashaqta. Wamasi qan nishawaq imaninantataq ki nisha. Wamasi wayqiypanay iñaq masiy, imatachus ki ñawpaqkaq ángel, primer ángel hatun kunkawan nisha, chayamunñan juzgana p'unchay. Chaytan rikuchishawanchis wamasi ki qillqapi waq qillqapi kanqan wamasi uq p'unchay juzgana p'unchay. Dios ninchis juzganqa lliw ki hallp'a pachapi wamasinchiskunata. Ichaqa imamanta juzganqa tarillanchistaq librukuna chawpinta lliw ruwasqanchismanta manusqa tarikusun. Ama llakikuychu nishaykipis hina. Pikuna llakikunanku, pikunachus mana evangelio nisqata allin willakuyta chaskikuqkuna, uyarikuqkuna. Chayraykum wamasi willarimunanchis wamasinchikunaman iñinankupaq, kasukunankupaq, chaskikunankupaq. Dios ninchisqa hinaña ki hallp'a pachata juiciuman apanqa wamasi allin tukunanpaq. Nuqanchisqa pikunachus paypi iñinchis atipasunmi chay juiciupi wamasi. Chayta kunan qhawaykusun p'uchukaykunanchispa. Chayrayku jueves p'unchaypi lección ima sumaqta umachayninpi nin Jesús es digno. Pichawpintan wamasi chay juiciupi maypachachus nuqanchis sutinchis waqarisqa kaqtin, kawsayninchis t'ajurisqa kaqtin, manusqa tarikuqtinchis, pichawpintan wamasi atipasun ch'ulla runa chawpillanta Jesucristo. Yawarninrayku, wañusqanrayku. Chayraykum payqa wamasi wayqiypanay yupaychasqa kanan, hatunchasqa kanan.
Chirayku nimushayki waymasi iñaqmasi. Rikuchinanchis wawmasinchikkunaman, willananchis, juicio p'unchaymi chiamusha. Ichaqa pikunachus Jesucristopi iñikusun, atipasun chay juiciopi wawmasi. Chayta nillantaq Apocalipsis qillqa pisqa taqayninpi. Qaña ima sumaqta llapan taqayta ñawinchaykunki todo el capítulo. Nuqaqa kunan qhawarimusaq pisi simillapi uqyupayllata. Versículo 9. Esqon yupayninpi. Versículo 9. Apocalipsis qillqallapitaq pisqa taqaynin esqon yupayninpi. Versículo 9. Wawmasi wayqiypanay, ima sumaqmi Jesucristo chawpinpi, atiyninpi, wañusqanrayku, atipasun chay juicio p'unchaypi. Ahinata ninyayanchispaq simin. Hinan chay kuraq runakunaqa musuq takita takirqanku. Imanispa, qanqa qillqa k'uyuta chaskinaykipaq, sellusqakunatapis kicharinaykipaq hinapunin kanki. Qanqa wañuchisqan karqanki. Yawarniykiwanmi runakunata Diospaq rantirqanki lliw ayllumanta, rimaymanta, llaqtamanta, suyumantawa. Ima sumaq taki wawmasi. Maypachachus chay juicio p'unchay chiyarimunqa. Wajarisqa tarikusun sutinchis. Manusqa tarikusun. Ama qunqasunchu Davidpaq siminta. Diosninchisqa khuyapayakuq munakuq. Ari chanintan huchachawasun, chanintan juzgawasun. Imarayku, imaraykuchus wawmasi Jesucristorayku. Payllan wawmasi chay juiciopi atipachiwasunman. Manan kanchu waq. Nuqanchischus sapallanchis asuykusunman chay juiciopi. Tunisqan tarikusunman wawmasi. Huchanchischa ñit'irpariwasunman, huchanchischa tunichisuwan. Ichaqa Jesucristo sutinpi, kawsayninpi, yawarninpi atipasun. Chiraykunki kuraq runakuna iskay chunka tawayuq runakuna 24 ancianos sumaqta takirqanku. Qanllan, tú eres digno. Imarayku wañurqanki. Yawarniykiwan kirunakunata rantirqanki. Lliw ayllumanta. Ayllupichu kashanchis, qan wajarisqa kashanki. Lliw waq rimaykunamanta, lengua. Kay simipi yanchispaq simin charimushan qhichwa simipi. Imaymana simi waranqanpi ki hallp'apachapi kan llapanmanta yanchis wajarisha. Llaqtakunamanta, llaqtapichu tarikushanki. Suyukunamanta, waq suyukunapi otros países. Wawmasi, iminanki ñawpaq ángel nishan. Hatun kunkawa, manchakuychis, yupaychaychis. Juicio p'unchaymi chiyamun. Ichaqa wawmasichi allin willakuyta apamushan evangelio eterno. Lliwki hallp'apacha uyarinanpaq. Kikillantaqmi wawmasi lliw hallp'apachamanta qispisqa kanqaku. Maypachachis juicio p'unchay chiyamuqtin atipanqaku wawmasi. Serán vencedores. Imarayku Jesucristorayku. Chayrayku nin umachayninpi que lección, la buena noticia del juicio. Nuqanchispaq wawmasi buena noticia atipasu chay juicio chiyamunampuni. Mana allin tunisqa kananpaq. Manaña waqay llakikuy ki hallp'apachapi kananpaq. Yuq p'unchay wiñaypaq wiñay ima sumaq kawsaypi tiyananchispaq. Wawmasi wayqiypanay.
iñikusun ki allin willakuypi, chaskikusun Jesucristuta, yawarninpi wawamasiy qispisqa kananchispa, paymi abogadunchis, paymi atipachiwasun ki juiciopi wawamasiy, mana nuqallanchischu. Manachu Diosqa munakuq ari, manachu Diosqa kuyapayakuq ari, churinrayku wawamasiy. Iminan Daniel rikurqan juicio p'unchayta qallariqta Juanpis ajinapunin kanqa, ichaqa wawamasiy atipasunmi Jesucristo sutinpi yawarninpi wañusqanpi. Chayta wawamasiy munasun, chayta mashkasun, chayta willasun lliw hallp'apachaman. Uyarinanku kashan wawamasinchiskuna, juicio p'unchay chayamushan, ichaqa atipaytachus munanchis, Jesucristuta chaskikusun. Buena noticia, kusikuy willakuy nuqanchispaq kananpaq, manaña llakikuy willakuy kananpaqchu. Iñaq masiy tukuy sunquywan, ima sumaq ki lección ki yachachikuy ki semana hupi. Uchukaykusun wawamasiy mañakuywan, ancha munakuq yayay hanaq pachapi tiyan. Ima sumaq ki simiyki, ari simiykiman hina uq p'unchay juicio ki hallp'apachaman qayllamushanmi. Watusqa tarikusaqku yayay, huchachasqa, ichaqa simiykiman hina chaninta yayay qanqa huchachakunki, chaninta husaywankiku. Atipayta munayku, mana manchakuytachu. Chirayku yayay, kisumaq simiyki chawpinta iñiyniykuta astawan llanllarichi, wiñarichi. Ichaskikusaqku Jesucristo kawsayninta, wañuyninta, yawar hich'arisqanta, chi allin willakuy nisqata qispisqa kanaykupaq, chi juicio atipanaykupaq, payrayku, churiykirayku. Yayay ima sumaq simiyki, ki lliw wawamasiykunaman ayparinman, chiyarinman. Ki sumaq simiykita churayki sunquyki uhupi, umayki uhupi, lliw wawamasiykunaman willarinaykupaq. Chayta waqharikamuyku, sapallan Jesucristo churiyki sutinpi, hinataq kachu. Wawamasiy ima sumaqta nuqawanqa uq leccionpiña suqtakaq yachaypiña wawamasiy tuparisun ima sumaqta ki lección escuela sabática qhichwa simipi nisqapi.